jiki sona le botumelo ka mo siting Mfethu isho wesa out class. Skawa. man wena ska relax wena voice Ora no relax. wena Mfethu umushonya relax. Kona sindiro relax esenina. yo Mfethu bona ne. Thecha mfethu. wena man Falo ukwatela no sabe kwanze chirao. Asina ka rote ka phela. How wa listen. Okay, mfethu bona ne. Ere lo tholle counseling. That's the only way. man nakimo unyaka batlontseya boss ba unyaka ba reng counseling itlo ntlisetsa ke lo mongwe o nna ka samnyaka Counseling itlo thusa o create, you know. o ke lo mongwe o tshwana le yena o tshwana le Tsandiwe a ona ka gele mongwe is different story. So retsa jwang wena le yena o le a sa mnyaka bara ba sa o nyaka sister wa wena wa hlanya ke tlo re ke a fitla ke a hlohla pompotso re ke ene o ra simise condom le out o mutlu la kere nna lena ra ispanisa ya le out la maybe burta ka pela ka baka la ra wena wa sevisa gitsi ai mara se ka buelela mfethu sister wa go chithela mfethu ne a o chithela o sa ba dula le yena o mtloela manna ke a mtloela my sister ba o tloela wa mo chithela that's why o tloela wa mo chithela kere